Kembali berjumpa ini video nakapor. Mentasi ni lian jack no. Kani kamdi ka sin ka beningkong ban lian jack. Tila jual item mencuba mentaru haban nai. Hat ban lek ka bun kam tang ba kamdi kerai. Kejong asima ka di kerai juga yang berohai. Ten haban lek ban pendap bun jack udi ubudon kam. Te ban lek pang habai dun jack. Sukat sebelik ka sebapai inject. Jadi lem tu ni nyok. Ngan inject no. Boom. Chal inject no. To ke budan kam ban swab ni inject di kat puni tulai. Kum ni mentek. Banyak yang kayaknya bah. Ada isim-isim nak kemas di kamera. Dos. Ni tadi melorong ni. Tadi. Me Shave lagi. Hah? Sokak. Kaya tak jik semua boleh lihat injek. Hah? Tu semua best passion ni. Suka benda injek passion ni. Kalau injek passion ni. Kalau injek passion ni. Kau kuat injek dia ni. Eh, tu happen board baik. Mau beli injek di badan kam. Yang pertama, tre. Lah yang 6 kali show. Layan nomor kan? Minta rang nu kamla Kami hidup arsan. Aslan. Ini curah, nampak di curah. Kenapa bilang? Di sini oh? Kan? Ruby. Dikte. Sini đang đi bên hệ thì là làm dọ khôn nó, dọ khôn thật nặng các bạn. Nặng mentah này. Silakan usin naik vaksin. 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 Ini makan dai mentah. Dewan man kapor mo cek. Oh, kapor baik. Mabun hewan kenum. Iya dijanji tu. Ni jalan ni. Siapa? Raya ada seru. Ayo bercepat. Inject so. Ni vaksin Doik so. Hi. Doik so kan? Ini nak kuat ini. Hai. Oh dah. Tak boleh sih. Research no. Sama kan. Keep up the good work. Kulai. Apa itu marwah station apa aja? Melim. At least long itu kiyo tu ben. Hai. Pau tu. Jadi. Okey. Wah, boleh. Ini di vaksin ksew baik. Tu. Ini. One eternity later. Subang ni yo inject. Kalau subang ni inject. Ni kalau ada mai vaksin kan? Kalau ada mai vaksin. Rubi. Mana khmat. Song tu. Kau song dia. Tak. Kini ki inject di badan kamu ya ksew. Nak kalau bikin light ni jimpang kijat ki rabies buat kiwi. Kani kalau di kalung kami kan ni. Kani di kalung kami. Kamu di kena. Ni di Ruby. Mrs. Ruby. Nah jadi ni tak apa tang si rai kijat teman rai ni inject lai udu DHPPIL. Dichpil. Atali YR lai sausan renjo prapet kidan ki rabies ni DHPPIL yura. Tengok bahaban nabi nak kapor ya kini ksew ni ki merap ki mereng ki bapili haye ki batre veterinary ki lapan batai bahaya kata tenre bapili jingri la di kisnyang ni di masil ni di ginuru ki kinja vaksin ki babun jat ki don kamban lain nak kapor nabi yang mental ada nginilinyo siang kabasa mata kada ska inject ke jongah ada pai si ternal ada pai tengah banai mata sa kabar bat kita kabar kan day haki benai Julai nasipay kan apa itu kapor ngasih video kan aku mo
Ruby pikir nang dalam tak jumpa tak ikan ni ke video. Apa sih kau boleh sebut? Kau boleh. Tang sisen. Mana boleh ada kau boleh. Awak. Oh boleh kan tak mesti baik ni cek pemilih. Tang sepenang nak liang jangan kau boleh sebut. Kau boleh sebut. Susi bakam yo kan ring video yo sendur nomor pemsaan. Rete. Berbahasa lah yo kan le, yo kan peni hakapor bahasa ring sa ding inject ke Ruby. Ya kan? Asal ana lama to, lada pa inject. Lada pa inject. Kene kami kelayo inject to nei dukhan. Ta kene ka kami menta kala dan asniam stiang. Kau dukhan menta sistem stiang. Kamud utaro habio inject hai. Cuma pedir kapor. Dinyo tang kanai pe. Ni kalau lebih lain cek. Kini ksew bagi merat ki mereng ki bagi piri ye ngati piru piete ba. Begini ki ksew ki don kam ki ni ksew ki merat ru ki be. Indrai. Kini ksew ki bagi piri ye don kam ki inject na kapor. Dapat ni inject ude uba ayam tasing di ba asisin jisnem tal dapat ayam sisnem ba tahu sisnem ba tahu sisnem ngidang ayam mentah. De kini di Ruby. Pasok mo Musul ya. Tahu ya. Jadi, boleh sebut lebih apa ini video? Kini ada video keba inject ksew. Kini ada job keba berokai habis ayat tikalut nadu ki kelung kena nadu ki temen kirang ba nadu ki merat ki mereng bahab benayu tika kerja injection vaccination bagi kiong nabenta ki babun jat ki jingpang banlat ki babun jat ki jingpang kelang ba kan lak ki safriang khamtam ni kini ksew li ti ba lardai ba wan mentu lada dat itu nungtu sayo pang rabis te bopli moi ki nungtu rung haban perkat ki kelam bikin light bensa ban yo kita jingpang ting haban ai te ki inject na benta jong kini ksew mo te toh boleh sebon pi ni video te barang ngis kam pi te ki jingkor ro jong vaksin na benta jong borokhoi na benta jong ni na benta jong kimerat mereng na benta jong borok te boleh sebut saya kena biang 4 berpi hakawai pakapor kerja di Fernand Rani kani ke channel code Freeman boleh sebut